As mulleres, dende o patriarcado, temos sido educadas para a confrontación, para a competencia, pero non para a colaboración. Con este acto queremos visibilizar que as mulleres do século XXI, conscientes dese lastre que o patriarcado ten deixado na nosa educación, queremos traballar a favor da sororidade, da colaboración, da unión, e que esta unión é a que nos fai fortes. Fruto de esa colaboración nace un programa conjunto de actividades con las que se pretende no celebrar el Día de la Mujer, sino utilizarlo para reivindicar y reconocer. Cine, conferencias, música, obradoiros en diferentes escenarios de la ciudad, en un intenso programa que cerrará la actriz Marta Belaustegui con una charla organizada en el Ateneo el día 29 de marzo. As mulleres estamos para sumar sinerxias e todo tipo de forza para facer visible o papel da muller. Conmemoramos, pois, o Día Internacional das Mulleres, é unha ocasión para reflexionar sobre os avances conqueridos, exixir cambios e celebrar actos de valor e decisión de mulleres comunes que desempeñaron unha función extraordinaria na historia dos dereitos da muller.